Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. UMDC ka Maukhar Puntom Kra constituency uba pensngai NCM ula plai pai bai ka thup jingrwai ring dur im tang jing pho sniu ha ka shitarik unaitung arjar arpo harengkat ka jingedon lang ikong Magdalene Maulong MDC ka Umsning constituency la pelong ya ka program barit ha kamra conference hall jongka Khasi Hills Autonomous District Council ya gani ka thup jingrwai la ni ka music video la penmi dau Vincent Makri bat la penbit penbiang ha ka jingring dur im kumu director dau ban lengba Kiting shop ki puran ki palaidon benta hagani ka music video kilaidon lang hagani ka nop haisngi kentup ya ka iban penhun if semle baru jester nongbet ya gani ka tup jingrwai la palait bai baru ha ka YouTube channel HSC Shillong ini ka jingrwai tang jung phok snil ka de shibenta jong ka film hi ka banila sedang mersnai kini ka jingrwai nadu harajar khatsa ya ka bala sna bat la penwan ring kondur dari lansi nongneng te hak kasimpor ini hadu utapat berperlong kam simsa tangga jipok snil kalau gaji ngorlong sisa ini dengan karmen bangun baik ini video ibarat kandon pas kubur sepi ya kuno en pen iya kasap wengi don ke bingi tray bapi pini kersan nem ya ki eki bingile lai lo ibarat makanaru ndengi karmen magaji kersan go pi kalau gaji job pat yengi bab wengi nang promote pat ya giwe gitu shop ki puran ya kisap kumki nong snaflim kinong simbanta ya kiwe ki artis su barokhan ya karmen bagajing kesan go sopi balang barokhan kan kesan lang yengi ru kum kanong nikmat masuk ba kan aga jing kesan ka ba urai pi mo jing kerku kerjo eti jing ket bok ruang kanong ni sung sarong bani iba ki khon samla jong ni mo shilo shisha ban se ya ki sap ki pom ki talan ka ba ublei ai ki kamera tinga so ban ong pi ba kadi kadai first step ngok jong pi le se wajudu jing kermen ni dam don ki le se kadai tam kadai ka platform pening kom ni dam don shushu ki hi be de masukan ai se ki be bale ran ni shakmat ni ku kilo mi kimat ni don bentalang ni ai kersan le mi pi na jom isa shi sin ai be ki media pi ni shi jadi ki jing long tawai ki jomi ki noren ta ki ba sai do na dukun semua ki long ki begitu susah kumju ko mas ngolong ba lariya gran le ka dan kemudian syak mesti karwai siap dengan sisa ban promote ia ka jong biasa kan nongke ini ke susah hak pak orang jong usia 9% ban create ke platform ke community festival maka intention kalau ban promote ia ka karwai siap syak mesti tim ka telit pat pun ter but gini-gini pada rumah yang bayi malah bentam platform ada ini weekly platform ni monthly platform agak bagi beliau ini ya ban expose kita start kita isu ini apa organisasi bagaimana market ya kayak gitu sedangkan ban promote jadi mereka tinggal kerpang ke jomia agar bayi siau ka syak mesti berkiwe-kiwe nah saya kunos telah bendai ka tourism destination na benda bagi ki cultural ki sounds ki joni bos sultana jadi we ngatrai ka sedang jongpi na iboret kan pen mau ki nang ilang joni bagi nang la ya ka ban pelejimut na benda bandon ki financial assistance ke pangru na benda ki norway na benda ki nong term ki nong put ka nong shisha ka dikerpun ta ilang ya ban ai publik ke pan bersu ke pan na benda ki adu director fotografi, producer, di penjok di Puron, bagi nong biker pang, kepala ya terjun nak benda mereka, jawapan pelan tersi mereka diuai. Syndrome